KCTV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sport Scooter Aerox 155. Ringkat bakanet foolish, ordar mapi, nginwan ramani, hakir dobyeng jompi. Chief Executive Member jangka Jaintia Hills Autonomous District Council uba thambor siwat ringkat lang bagi Executive Member ha Henry Tarik no opera arjar arfuar ulahiyar jurep yakasnong mukro daga balik jurep nikong ha mutha siangkwai kabadai ke jingsdang jong upur usam jong kadorbash nong mukro ha jekran bigelat pathai khubor hading ke jung jurep ya upur usam jong kadorbash nong mukro West Jaintia Hills District uba thambor siwat ulai thu balalap ya jingkentur pu jong asam daga baburu wat ya Forest Beat Office hapo upur usam jong kasnong mukro hadin gani uba thombor baga kan hu nyong u kila lej jurep ru ya jaka balaja ka jingsha asiat yap jong kisangut kirang ba kasnong mukro bal kuntu bru we Forest Guard jong jala asam ha ka jingsiat pathar jong ki pulet bat Forest Guard jong jala asam ha ka arfu ar trik nai weng arjar arfu ar halom palang mukro bat pelong ru ka jingsngap jar ka 10 minit kum ka dak ka jingsngawlem ya ki sangut ki balak khlat no hadin ka jingjurep usia mula pelong ya ka jingalang bat kinong alam snong jong kasnong mukro kibala pensngau baga jingdan jong Forest Beat Office jong asam kabalashna bian hakli sanaru mukro kalalong ding pingkyang yaki nong snong khamtam hagarep karyang ini di temut ini ke huyaran ko kani ku gusai ta yu jam ka kawa meriang dan tegani wan ini wan yu huyaran ko tu yu jam ka kawa metang kani mau buru tegani ka edisi mu kani wan kani ke sura ko lai tegani ke por mu kuchano kucharo kini ke map da yo na do usnam ini days pa ruhun notification dapat mi da council achwau yo state ni di tahu je hado ini kan kilometer am kan belum lah kan belum lah murales berapa kilometer terai mah yang rumah oh sampai ru dunamo tamo sampai ini nus ketrisno oh nus ketrisno senang lak kejut senang lak kejut sampai kalau luput sini terlalu ke lebang nang pulut oh kan di sini haji sket kan di lebang nang pulut sini lebang nang pulut tok kan di sini hap di sini ini lah kampung Ciliametang oh ketu itu kan keyong ni sah pada loy keyong Ciliametang keyong mentang agama yang kan apa loy itu include ke lebang nang pulut ada gani sah gani di lebang ni udah ya itu tua yang kini hab lai ke kami ni besok kami tik nah ini sip pada lai kami mau penian mulai pendek dia ini juk penyupikan sama Biki. Mem pergi. Itu ini open kalau ada buat. Dia itu gini. awak tahu gitu yang ewan de biar mo Tip ki. Mana em guru start house ini dulu gini area sini pun kita i ko dulu Paisar kami ni. Naduk ni haduk cita debun ko dapat jesta. Yang private. Yang private. yang gini Em lagi ada yok lan holding ngambil dekat ki peta ahli juga oleh mu debun. pesan lower Peta ahli mo petan Warok cerdas kebut sini memang no restart spot sam warok baca cuma kalau ya bang yang roh ini juga Nagaliang tuliram ronghang man kamu si em yang ka west karbiang long. Kelam kutu gasi kwa uang i tok di illegal settler. Ha kwa ka Indian Constitution lang daong golang baka fundamental rights. Kunumbar wa kakande daong bahwa every Indian citizen can settle anywhere within India. Tang ma hadu uman kate ila condemn na bentau tuliram ranghang uman kamu si em yang ke west karbiang long hakwa kelam kam niktin pada uruman kam si em pada man ignorance ya ka ain kat kam ka Indian Constitution bila ong kam te to wa i waro
lada mani karbi lada mani ki khasi ki penar buat i emi hapok ka kari yang dari India teka dagam te ina bentai ini le kondemi kenang wa ka sarkar ka wa hakmat le kenang utip mit ka wa ina kaliang iman kani ke jingklam o i kondemi o na bentaku ong wat i damani ginong India damani ki illegal sitla katu do kitin gua bakla ha hagwa iman ginong India memman ki foreign wacong ini mani ginong India dekat kamte i kondem le nam tai Jadi kejinjia wajia kamong hagi diki tiaw do dep hago do i kamwachi sangut ki bru na kacina mukura yung i na ka council yung i wan ini kam kedak ke Siaulem pada hiju ipon man ko kam kedak walaupun sekiat ni walaupun scam ya kedak nang rim yang ka sinang mukura kat kam uput usam yang kai udah dep scam naga council ini por kam kedak kewa buram nani ko Siaulem ya kini kisangut kuda yap na kacina mukura nagliang yung ikan ki kam ko council berpawi ke jing siasi dak wo ya bui haka jing duai hapo unut nani hapo mesin yung semen wa UM ida ka jing ya sukui leni dak silent ka wa siminit toh kadau higwa mani ikam ke setiap komiti ina takau TPP man em kejing dia gini ki tiaw ni ki binai ko dep wa em kejing ya kulmal ban em kejing ya blu haga ni kecino mukura ni dawa em kejing ya wis ya tu jimut ha pergi di bru yang ga Haras Asam mat di bru ki rep ni ginang tong cinong yang ga kecino mukura pada cak peniat di heduk sangut te ikam ka office ni ka sekang sil ko to pat ya ka khanda ba chi ko to puskem ya di chinong di thau bat ko to ui ya ki kot islah ji to ko ki patah li bat ki kot lom ko pat ding te negasi wan ni di bentau pun sekiat ya ka pot ka sam ka wada em ka ni ka chinong mukra ko de uri register po ka office kyong iya ka di sekang sil kau manni dara lang irengkat wagani ka map rengkat wagani ka notification nagalian ka council but the lie inspect but the lie hadu ha sai hadu ha 0 point yenu am ko wada chemi ya jing skiat ko wada yu skiat wa emi ka ka encouragement nagalian ka sarkar Assam ko wa the yu ki bon ki thang to set up what ia kani ka bid office yang Parislet the chemi wa to wa the em go hapo upu usam dan ni hapo ke area dan ni ka jurisdiction go pat yang ga sinong mukura kani the proof ko sebab the UI le man the lagi check the bi pat i thau wi siap kani wa yap ku chu gi brule betul man da tikina wa ku man 100% hap ko hapo ka area dan ni ka sinong mukura the i nagaliang yung i kam ka se council man i pandemi ya gani ke jing labo kayong ga karbi anglong gani ke sarkar Assam ko ada em gani ka encouragement yino ongko man illegal wakat ka
bid office uchnagi hapo kachinong mukro tang kawi ke jingtip lenim tang kawi ke application de pentau upan gi lenim utho ke cek district council wa kamu set out ki ya ketiga bis office hapo ka chinong mukro de ngat raja nuro na pila TV wat ka sarkar Assam ni ka won sarkar de kamu ko iwani thau hapo ka ni ka thau yung iwa MKM yung nangkong hito him di ka NOC ni ka no just certificate na ka sa council travel lagi yung one project cuma ka man kate ka sarkar Assam pan ko ni mo tip ko siya ka council ba sa chinong ko la ina galiang yung man penrem juri yang ni ka jingle yang sarkar Assam but yung scam ile halau ka nang rim ko yung iwa ka thau yung kan kamu da scam ya ka chinong mukro imho udo ika ka jera to wani go chaga jimpat yo yang ka chinong mukro hi but lang ichrubo ka chinong mukro but kamu da scam ya ki but scam la do ko but the tv ile kamu da kana hi da giwa chinong yo ka chinong mukro wa gani ka pot ka sam ko yang ki mut wa utip ya ka dokat ha gani ka por go ya ka jel ni ka por go auri re ya gani ka por ka sam go yang ki kamu ju le gi man lo snem jo em gi ka te ka jing li pembat pot jo em gi ka te ka jing li pukut pot kani nga ji sa to yo nga ka sarkar Assam tip ba ga ite le wal le tip go le em gi ka te ka jing mut le em gi ka te ka jing thu le bon le iwani le ke chinong pro iwani le gi kita le temporal de lali penjat de lali penpra lagi te ilah gani por ngai kam o CM yang ka district council ngala jo ang yang chinong kro wa iwani wa ka sarkar Assam le ka po pu usam yang pi chinong kro unto chapi le to pentip mar si ka council yo kelambat yo pembat ho le ki chabar ka te ka bor le chabar ka te ka nongrim le chabar ka ai kan mo TV kan bat sarkar Assam TV ka wa ya kita bi ha po kan ki schedule area yo ita ora ha bi po ki fight ujin scam ni ikut Islam na ika council di halar ka te ka nongrim ka council de scam ya upur usam yang kan ki chinong kuro but ya ka wan wi de scam iwi scam halar ka te nongrim but mengaji le udo kejang le nagani ko de yo bat ko de scam iki yang ini sini wan ini benta uya kalam le interfere je to kini keji mbak put ha perdiga Assam khalia ikijin wan yang ini i stick bat bi dokat ya ka jurisdiction yang kanika jinong mukura ya ko de scam le ne de ko de register ya kanika area le ne ya jinong mukura nadu ketubi por yang stem cijar kenis pandu pra iya kete agam wan pen scam le ne wan pen timit le ne wan lipai lioi ko man ko 71 yo le se man ko tu ko television hade dua dami ke sugo ya state mo dia ko tun teman before was slice dia ga mekalian kan iya ko tu teman ngasyam nur batadi nak tu ko for state mo not related with this to saya wir ko apli cuma pat la lain skanduli kenika apos yung ga Assam em go sepo po ni kaliya dala lagi ni betul lah kenika bit house kenika forest bit house yung ga Assam em go sepo la da ong 0 point tani wai emi hitai to emi 0 point itani walai bi stop it katu to 0 point to why lada itu 0 point why la kenika Assam yo ko sia sepo me kaliya wo set up ya ga BOP forest BOP kete saya kam ong ni da ong man yuki kas Assam ka bor ka woni wole ko khantam hagini thau ki wa em hagini ki thau block 1 block 2 ka dele bega cruise bega nalaro da tip ko badda yoga teda ko aga le ba di bor ni ma yo le si boy em intention yo ka go chelendet ko im tip hi jing mut yo ka encouragement yo ka
Tekan le bor baik ka. Tel le bor ko la I un le I tem le bor I henry I ye ha ka te ka nong rin ko wa. I perskem I le ne ye I le ne dawai ya ka ha ko I kat kam ki wa. Da yu I kat kam ko da em ga notification le ne kat em kat kam le de register po ka. Area ko I. Masa ka wi la kam ong pi ji to ko kan duli mo. Ta kan duli la ka ju hi da po ko por la da kisha kam di le ne u kut le ne u kun apos nya I ka su I ka tel man da wi pa I ma ai ta I bon ki thao yong ka su ki wa da thung ding ko thung sla cha thung se ki thao yong ka su ki wa man chabar da cha khamat jo ko chang kan duli la da bon ki thao I ka ki te te man I long ba kam ki te ki telah dedap submit ila ke state government pada penting ila wagini gini kita kita pergerakan state untuk pergerakan dari sekaucil teman iya gini kita yang ikat kamu jo pak jo ikat kamu sumari I mat yes kami mau do iki telah depois kita kebentar mau tempat itu urusan le iya kita harus mau do iki jangan kita mat persiapan hak kamu ulek kat kamu kuai todi kau sil lewat tu cinong ditau ku em jadi tu man keteh gitu kuai ila da perkat I bada ong da ong yo cinong le ni ma ayu pi ke koni to ka financial assistant mo I kam ka council da em jing perkat I da ya kelam ila po state committee dau I daga UI daga check le dau I daga won ka kadur UI tang UI ya kate makat tempuyu oi pi kadlu UI ni ma tipi ya ka racial position yang I kamsil jadi itu UI dawi teman manda I tada tipi pi wa ina ka kamsil de rap I ya gini ki wacha ya gini ki victim mo ki wada cha penyap ini wada kam pa ne do pi wala kalau cha ite bori kam ko to ken ko penyo kam ko te katak ke ni FT lam wa gini ki buru da cha do I mesin yang ki dia kata ngat kaya la mukate ong bai pi I katen ma ibon wani le to do YouTube lang hi ke stu komiti dai pembai I tiru wa kate I teman I yo penting ni pi patu ke jeng kena leni ke jeng kelam ke yang usi em yang ke garbi ang long ngai hanga semen nga penrem jur nimha lada himpi ke jeng sekiat kamon uong gite ginang chong chnong yang ke chnong mukura oman gi gube kamu ong no nadu uslem cijar kendis pan rupa pra wagani ke chnong da em gon na upu usam u da em go kita gi bru da em gi ginang chong chnong da em go gi wa chnong nadu to uslem te uongon una uman gi gube an ke te man da bakala ngai te man nga man da kondem jura ya ke tu ke jeng ong go yang o to hi chem le man uman gi kita di chnong mukura man be an ite jeng chong ngayo man le to apa than ukna le to apa than ong teman ki asam so wan bi ai ni ma idm ka kemukro ka dm go pu usam ubia kan kamoli inspect ini de penyogi ya ka 0 point hadu haitu po ka kam tu di map ka kam tu di boundary go de lai ni henry le to apa than ong na wo chong bi ai ka asam so ka set up ka ya ka forest outpost ka cepo chini cha perdi chinong le ni cepo ka chinong mukura ki betan so le bi ai le wala ka te la I ong iman ya ka ni ke jing ya kalam le ni ya ke jing le yang ka asam daw ya pembai kamu ong chief minister ka asam ong na mper ya gawan ke jing ya encroachment ini hita ye ya pembai le ni ye ya kan dia ha gawan apa I em ke te jing kermental le daman ke laman ki asam ki udah siap cara makalia lah mana pembaik dah baik ke lem ki makalia ki siap asam lah mana pembaik dah baik ke ia mi kata tak ke dia kermen berketing kuat ulek kata